UPI kaltlanga ATM Booth atanga pawisa lakchhuah dan naman soyang he tilaya hian UPI QR cash ti hi omta hei hi kan click anga chuan lakchhuah zat tur amount na ron ziak ta de 500 lo tiang 500 continue anianga tihian please wait and tia QR code aron lang tani he QR code hi iphone a Gpay kha tihian you open anga he la ya QR code scan na tur kha tihian kan scan don tani he automatically 500 aron langa withdraw anianga chuan continue chimizo tihian he la hian continue alo om thung ta kan continue wanga tian transaction process heta po collect ya cash and tia chuan paisa kha noi tang ron shop mai don ni hey ti khan ron shop ta mai ni chu cheng zanga kan la shop ke awlsam khop mai ATM kan nei lo po a Gpay atanga ATM Booth paisa lakchhuah dan ani